Ekitabo ky'Omuburizi eshura y'okubanza ebyokurinda orurimi. Ebigambo by'Omuburizi mwene Dawudi omugabe w'omuri Yerusalemu. Omuburizi nagira ati: busheri kukira busha yona byona ni busha. Ni mugasho ki ogw'omuntu aiha omu kufa kubi kwona okwafa kuba hansi y'izooba? Obusinge burugaho obundi bwija konka ensi yo egumaho obutwire bwona. Izooba rituruka kandi rirenga bwanyuma rirahuka kugaruka eyi riruga. Omuyaga gutora obukiizi bwa buryo gugaruka gutora obwa bumosho, guhindahinduka omu rugyendo rwagwo kandi gugaruka omu kwehinguririza kwagwo. Emigyera yona eshika omu nyanja konka enyanja tijura, ey'emigyera eza niyo egaruka kuza. Ebintu byona byijwire oburuhe obu omuntu atarikubaasa kushoborra. Eriisho tirihaga kureeba n'okutu tikuhaga kuhurra. Ekirabiireho nikyo kiriguma nikibaho kandi ekirakozirwe nikyo kiriguma nikikorwa, tihariho kisya hansi y'izooba. Hariho eki abantu bakugambaho ngu reeba eki nikisya, nakyo kirabiireho ira omu biro ebyatubandiize. Ebyira tibyijukwa n'ebiribaho ebitakabiireho abarikurataho tibaribiijuka. Obwengye nabwo kutagira mugasho. Nyowe Omuburizi nkaba ndi omugabe wa Isirayeli omuri Yerusalemu. Nkata omutima gusherurra n'okucondooza obwengye ngu mbone kumanya ebirikukorwa hansi y'iguru byona. Nashanga kuri okufa kubi kw'obusaasi oku Ruhanga yahiire abantu kubarusya. Nketegyeza byona ebirikukorwa hansi y'izooba, nashanga byona biri busha biri okwitanira omuyaga. Ekiikami tikirikubaasa kugororwa kandi ekitarikire tikirikubaasa kubarwa. Nateekateeka omutima gwange nti reeba ngizire obwengye bwingi okukira boona b'omuri Yerusalemu abambandiize. Omutima gwange gumazire omwanya muhango nigukoresa obwengye n'okumanya. Naata omutima aha kwetegyereza obwengye n'obugwiraro n'obushema. Nashanga nabyo kuri okwitanira omuyaga. Ahakuba obwengye bwingi bubamu enaku nyingi kandi oyeyongyera okumanya ayeyongyera obusaasi.